Bukhona enye kanje abathi Senzo Hlophe i28. So bengithanda ukudiploma noSenzo kabhayi ngisho ukuthi from uSenzo afika uSenzo akana family ngaphandle bekangana visit nje enhloko uSenzo uze wazenza inyanga yefake mara alapha amaphoyisa mfana lapheka strum uSenzo like yazi ukuthi le lapha ntiti belinesiphiwo like yena angasiboni but sure bekanesiphiwo ngokuphila noSenzo ngoba uSenzo kuyi28 and like ngimvalele crownless usibale athatha ngokuthi uSenzo uyangishayela uSenzo ngiphi yalo zasentshonalanga inombolo understand kanti next uSenzo ngiphila naye isintu nje umZulu so angeke abhayiziseke while in my presence mani yawo TV umuntu othanda amajoku why ngingaphili nosibalaza abe nale uliwa lokuthi umsiya one day achuka yabo ambuze baba yini inyawo lakho lenzwa yini ati angazi ukuthi livele lavuka linje libhlungu ladumba athi uSenzo awoza ni siba lengungumbani ungizele netswalo grof mophethe lezo zinto lezo zokuze kimi and sure ngakusasumsiyeze nalo siba lengungumbani yabona inuku so ya siba la yini netswalo grof sezwabeka amanzi selini wathele endishini thathele inyawo zikaMsiya zoyichuka zifake emanzini alihlabi hayi boys alihlabi ngale phuma like igazi elinyama alihlabi uSenzo alihlaba libela alihlaba alithobe like ngale amanzi of salt achitha thela amanye seyalithoba manje phumele gazi after 3 days yo umsiya kube ivisit kaSenzo nabanye ke manje umunye sekakutshela ngefika kubhlungu la kwasha kwacima angazi ngijampisweni uSenzo atawuzwakalela eselini amhlalele nje ngencindi kanje rubbing salve so like uSenzo like uphile kanjalo edanyana yazi ukuthi ngamla ngizokutshela kunenye out abajuma clipper like aslam ne le out ifeel but even today ungangena la for ubuze ngoma clip kuzoba ngathi like whoever noma ngaba ubani ungambuza ngoma clip uzoresponda ngathi uzosuka vele lo muntu we understand abantu ukuthi bengikhompyutha nabo mina life yini labo ufile but ungafika ubuze ngoma clip life umuntu ozofika umbuze ngoma clip uzophendula ngathi umbuza ngathi umbonile or umuntu ongasuka vele la eceli la eduze mara or like everybody uyazi uMatlip ubhore in front of everyone mina ubhore ngisejele le out la besigama kani ya besigama kani kuyogangu angeke utshontshe Venturani angeke ukwamela ivinipondo uzoyikhipha njengoba injalo uyozokubhadala ene makathi awutholi next angeke uphikisane naye mara uwe kuyigoganga so abantu bengikhompyutha nabo labo